svima iz Prizrena, našeg drevnog carskog grada. Trenutno se nalazimo u porti crkve Svetog Đorđa. Nažalost ne možemo da snimamo unutra, ali evo pokazat ću vam kako to izgleda s polja. Crkva Svetog Đorđa se nalazi u samom centru Prizrena i ovdje se nalazi jedna sveštenička porodica. Prizren je grad u podnožju Šar planine, nekadašnja carska prestonica. Ovaj grad na Bistrici je bio jedan od 3 carske prestonice u vreme Dušana Silnog. Ime dolazi od starosrpske reči koja ukazuje na postojanje tvrđave koja se vidi, odnosno koja prizire. Prizren je grad muzej u kome se nalazi Bogorodica Ljeviška. Nažalost ne znamo da li ćemo uspjeti da odemo danas do Bogorodice Ljeviške jer je potrebno da se najavimo pre toga i da nam neko otvori crkvu koja se nalazi na drugom kraju grada, a mi smo sa bebom, tako da ne verujem da ćemo uspjeti danas to da odradimo, ali ja sam već bila tamo i zaista je vredi otići do tamo i pokloniti se ikoni Bogorodice Ljeviške. U centru grada se nalazi i bogoslovija Kirilo i Metodije. Evo možete ovdje vidjeti. Kakva bi to poseta Prizrenu bila bez ćevapa? Krenuli smo gore do tvrđave, mada mislim da je to zaista debeo poduhvat, naročito sa bebom u rukama. Strmo je do gore potpuno, ne znam da li ćemo stići do gore.